mu mirambo 85 yabo ku ruhande rwa FARDC igisirikare cya FARDC muri ibisi gihanganye na M23 mu basirikare rero 85 bishwe n'inyeshyamba za M23 ba FARDC basanzwemo n'umusirikare w'umucanshuro w'umuzungu. Ni mu mirambo 85 yabonetse mu gace ka Bwiza muri Masisi mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa yabari ku ruhande rwa FARDC basanzemwo umuzungu bikekwa ko ari umurusiya w'itsinda ry'abacanshuro baherutse kuzanwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi gufasha igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC guhangana na M23 mu buryo bworoshye, kuko igisirikare cya FARDC kigenda kigaragaza intege nke cyane, bagakora ibishoboka byose rero haboneke imbaraga zatuma batsinsura M23 nubwo bikomeje kugenda bigorana. No murambo wakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye bikorera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ukaba ubwe mu birambo myinshi yabo ku ruhande rwa FARDC bivuganwe n'inyeshyamba za M23 mu mirwano ikomeye yabereye ibwiza. Na amakuru atugeraho avuga ko kuva mu mpera z'iki cyumweru mu gace ka Bwiza habayeho kurasana cyane, ndetse imirwano rimaze hafi iminsi 5 iba, ndetse na FARDC ngo ifatanyije n'indi mitwe ya FDLR na Mayimanyatura bagiye bakozanyaho cyane n'inyeshyamba za M23, ariko abagera kuri 85 bahasiga ubuzima. Uri muri Kongo ukurikiranira hafi amakuru y'urugamba avuga ko mu mirambo 85 yabonetse muri aka gace yabishwe ku ruhande rwa FARDC harimo ngo n'umusirikare w'umuzungu. Yagize ati ni umurusiya wo mu itsinda rya Wagner Group riri kurwanira guverinoma ya Kongo, aho yemeje kurwanya intare za Sarangwe cyangwa se Rio du Salambwe, ubundi n'abakomando bakomeye cyane b'umutwe wa M23. Iri tsinda ry'abacanshuro bahawe akazi na guverinoma ya Kongo Kinshasa byavuzwe mu mpera z'icyumweru gishize, aho byavugwaga ko abacanshuro bagera ku 100 bamaze kugera i Goma. Ibi kandi byanatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitumiza ambasaderi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo ajye gusobanura ibyabo bacanshuro b'Abarusiya. Ku munsi w'ejo kandi General Jeff Nyaga ukuri ingabo zihuriyeho n'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC yagiye i Kinshasa kubonana na Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu rwego rwo kurebera hamwe uko ikibazo cy'umutekano muke cyifashe mu burasirazuba bw'iki gihugu, naho imyanzuro ya Rwanda na Nairobi igeze ishyirwa mu bikorwa. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bukuru bw'izi ngabo buvuga ko General Jeff Nyaga yabwiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ko umutwe wa M23 wateye intambwe mu rwego rwo kubahiriza imyanzuro ya Rwanda na Nairobi ukava mu gace ka Kibumba ukagashyikiriza ingabo za Afurika y'Iburasirazuba EACRF. Yasabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi kwita no gutacika intege mu rwego rwo kubahiriza iyo myanzuro ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, anamumenyesha ingengabihe y'izi ngabo za EAC zitegura kuza mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. General Jeff Nyaga yasoje abwira Perezida Felix Antoine Tshisekedi ko ingabo zihuriyeho n'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EACRF zikomeje gushishikazwa no kuzuza inshingano zazo zirimo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa no kurinda umutekano w'abaturage. Ku rundi ruhande ariko hari amakuru atugeraho avuga ko Perezida Tshisekedi atanyuzwe n'ibyo yabwiwe na General Jeff Nyaga, kuko ngo yamusabye ko byaba byiza izo ngabo zigendeye ku mabwiriza ya FARDC. Kubera imirwano ikomeye cyane, imirwano iri guhanganisha igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23, imirwano ikomeye cyane aho FARDC yifashisha inyeshyamba za Mayimanyatura ndetse na FDLR. Ubu ngubu inyeshyamba za FDLR zabuzayo zicira nayo zimira kubera urugamba rwazikomeranye cyangwa se zamaze kwatswaho umuriro na M23. No kubera urugamba rukomeye cyane ruri mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ahari icumbi ry'inyeshyamba za FDLR, kandi izi nyeshyamba zikaba ziri gufatanya n'ingabo za Leta ya Kongo FARDC mu kurwanya umutwe wa M23. Inyuma kandi y'ibitero bagiye bagaba ku nyeshyamba za M23, ubu bakaba babuzayo bacira nayo bamira kubera umuriro bari gusukwaho n'intare za Sarangwe cyangwa se Rio du Salambwe n'abakomando bakomeye cyane b'ingwanyiza kataraboneka mu nyeshyamba za M23. Bahise rero bafata gahunda yo guhungira i Masisi ngo barebe ko nibura basoza umwaka bagihumeka uw'abazima, dore ko abenshi bamaze gushirira ku rugamba, abandi nabo babaye inkomere. Kugeza ku mugoroba inyeshyamba za FDLR zari zatangiye guhungisha impunzi babanaga berekeza imweso mu nzira yerekeza i Masisi. Sibo gusa kuko n'abasirikare bizinyeshyamba abenshi bamaze guhambira udufurumba twabo yerekeza i Masisi, aho bavuga ko bashobora kugirira amahoro kurusha aho bari basanzwe barigaruriye hamaze kujya mu maboko ya M23, ahandi naho bakaba bari kugenda bahakubitirwa n'inyeshyamba za M23. Izi nyeshyamba za FDLR Leta ya Kongo Kinshasa
yakunze kugaragaza ko ntazikibarizwa ku butaka bwayo, nyamara umuvugizi wabo we yemeje ko bahari kandi ko ntaho bazigera bajya, ndetse bamwe mu basirikare b'izinyeshyamba za FDLR bafatiwe ku rugamba bemeza ko bahabwa ibikoresho na leta ya Kongo Kinshasa kandi ko barwana ku ruhande rwayo. N'igihe bafatwaga n'inyeshyamba za M23 ndetse icyo gihe bari bamaze iminsi mu maboko y'inyeshyamba za M23. Amakuru rero atugeraho aturuka ahitwa Igitsimbanyi aravuga ko izi nyeshyamba n'imizigo yazo ngo zigeze Igitsimbanyi zerekeza ku Itabi, akavuga ko hari abanyuze Kinyamiyaga barimo Byiringiro wa Victoire na bamwe mu basirikare be. Izi nyeshyamba zifashe y'ubuhungiro nyuma y'intambara ikomeye cyane bari kurwanamo na M23 ikabasiga heru. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakiriye umujenerali uyoboye ingabo za EAC zikomeje kuganira na M23. Ni Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yakiriye Majoro General Jeff Nyaga uyoboye ingabo z'itsinda rya EAC ziri mu butumwa bwo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zinaherutse gushyikirizwa agace ka Kibumba n'umutwe wa M23. Perezida Tshisekedi yakiriye uyu musirikare w'umunyakenya Major General Jeff Nyaga bagirana ibiganiro birambuye. Ni ibiganiro byagarutse ku ishusho y'uburyo umutekano wifashe muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'uko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zigiye mu butumwa muri iki gihugu. Tshisekedi yakiriye uyu mujenerali nyuma y'icyumweru kimwe ashyikirijwe agace ka Kibumba n'umutwe wa M23 mu muhango wabaye ku wa gatanu w'icyumweru gishize hari ku itariki ya 23 Ukuboza 2022. Bahuye kandi imbere y'umunsi umwe izi ngabo ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zongeye kugirana ibiganiro n'uyu mutwe wa M23 uherutse kubyitangariza. Nubwo hakomeje kugaragara intambwe yo kurangiza ibibazo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, iki gihugu cyo gikomeje kugenda bigura intege kuko no muri iki gitondo FARDC ndetse n'imitwe iri kuyifasha ku rugamba bagabye igitero gikomeye kuri nyeshyamba za M23 mu gace ka Bwiza gaherereye muri Teritwari Rucuru, mu gihe uyu mutwe wo ukomeje kubahiriza ibyo wasabwe birimo guhagarika imirwano ugenda uva mu duce wamaze kwigarurira. Mu mirwano ikomeje guhanganisha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23, ibintu biri kugenda birushaho kuba bibi cyane uko iminota igenda ishira indi ikaza. Muri Teritwari ya Rucuru mu gace ka Bwiza niho hari kubera imirwano ikomeye hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba bafatanya zirimo FDLR na Mayimayi Nyatura. Muri aya masaha biravugwa ko imirwano ukuri kugenda ikomera, ariko ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba bafatanya bari kugenda basubira inyuma bahunga urugamba. Biravuga yuko ubu ngubu FARDC bamaze gusubira mu birometero nka 12 uvuye ari kubera imirwano, ndetse ngo ubu ngubu bari kugenda berekeza ahitwa Kabaya, akaba ariho bari kugenda bahungira bava ari kubera imirwano nyirizina. Amakuru kandi aturuka ku mirongo y'urugamba imbere aravuga yuko ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'inyeshyamba bafatanya FDLR na Mayimayi Nyatura ngo baba aho kugira ngo bakomeze guhangana n'inyeshyamba za M23 ngo bari gushora imirwano ku baturage, ndetse ngo bari gukorera ubwicanyi abaturage bari ahegereye imirwano nk'ahangaha hitwa Ikabaya. Ngo hakaba hageze abasirikare ba FARDC batera abaturage mu ngo zabo. Ni amakuru yatangajwe n'umuturage ubwe avuga ko bamusanze mu nzu mu rugo bakamwicira umwana, akavuga ko biteye agahinda kenshi cyane kubona igisirikare cya leta aricyo cyakabaye gitabara cyangwa se kirindira umutekano abaturage, ahubwo ugasanga kiri kwijandika mu kwica abaturage kibakorera yica rubozo nk'uko babigenje kuri uyu muturage ahangaha ku Kabaya. Imirwano hagati aho ngaho irakomeye cyane ndetse ikomeje kubera mu gace ka Bwiza, nubwo bari kugenda berekeza ahangaha hitwa Ikabaya ni muri Teritwari n'ubundi ya Rucuru. Ni mu gihe guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo yatangaje ko hakenewe abasirikare bashya 350 bazafasha bagenzi babo kurinda igihugu. Bikubiye mu mushinga mushya Minisitiri wa Repubulika Demokarasi ya Kongo aherutse gushyira agaragara yagejeje kuri bagenzi bagize guverinoma ya Kongo Kinshasa. Kabanda asobanura ko ashingiye ku batuye muri Kongo Kinshasa babarirwa muri miliyoni 150 by'abasirikare iki gihugu gifite ari bake cyane, ko rero hakenewe abandi basirikare nk'uko ibitangazamakuru by'iki gihugu byabitangaje. Minisitiri Kabanda yatangaje ati mu mirwano ikomeje guhanganisha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23, ibintu biri kugenda birushaho kuba bibi cyane uko iminota igenda ishira indi ikaza. Muri Teritwari
teritwari ya Rucuru mu gace ka Bwiza niho hari kubera imirwano ikomeye hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba bafatanya zirimo FDLR na Mayimayi Nyatura. Muri aya masaha biravugwa ko imirwano ukuri kugenda ikomera, ariko ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba bafatanya bari kugenda basubira inyuma bahunga urugamba. Biravuga yuko ubu ngubu FARDC bamaze gusubira mu birometero nka 12 uvuye ari kubera imirwano, ndetse ngo bari kugenda berekeza ahitwa Kabaya, akaba ariho bari kugenda bahungira bava ahari kubera imirwano nyirizina. Amakuru kandi aturuka ku mirongo y'urugamba imbere aravuga yuko ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'inyeshyamba bafatanya FDLR na Mayimayi Nyatura ngo baba aho kugira ngo bakomeze guhangana n'inyeshyamba za M23 ngo bari gushora imirwano ku baturage, ndetse ngo bari gukorera ubwicanyi abaturage bari ahegereye imirwano nk'ahangaha hitwa Ikabaya. Ngo hakaba hageze abasirikare ba FARDC batera abaturage mu ngo zabo. Ni amakuru yatangajwe n'umuturage ubwe avuga ko bamusanze mu nzu mu rugo bakamwicira umwana, akavuga ko biteye agahinda kenshi cyane kubona igisirikare cya leta aricyo cyakabaye gitabara cyangwa se kirindira umutekano abaturage, ahubwo ugasanga kiri kwijandika mu kwica abaturage kibakorera iyica rubozo nk'uko babigenje kuri uyu muturage ahangaha ku Kabaya. Imirwano hagati aho ngaho irakomeye cyane ndetse ikomeje kubera mu gace ka Bwiza, nubwo bari kugenda berekeza ahangaha hitwa Ikabaya ni muri teritwari n'ubundi ya Rucuru. Ni mu gihe guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo yatangaje ko hakenewe abasirikare bashya 350 bazafasha bagenzi babo kurinda igihugu. Bikubiye mu mushinga mushya Minisitiri wa Repubulika Demokarasi ya Kongo aherutse gushyira ahagaragara yagejeje kuri bagenzi bagize guverinoma ya Kongo Kinshasa. Kabanda asobanura ko ashingiye ku batuye muri Kongo Kinshasa babarirwa muri miliyoni 150 by'abasirikare iki gihugu gifite ari bake cyane, ko rero hakenewe abandi basirikare nk'uko ibitangazamakuru by'iki gihugu byabitangaje. Minisitiri Kabanda yatangaje ati umubare w'abasirikare bacu ni bake cyane, ni muto, ntibajyanye na miliyoni 100 z'abaturage dufite. Leta zunze ubumwe za Amerika ifite abaturage bagera kuri miliyoni 350 n'abasirikare bagera kuri miliyoni 1,400. Ubushinwa bufite abagera kuri miliyoni 3. Uyu muyobozi akomeza agira ati dufite abaturage. Bikubiye muri uyu mushinga 2022-2025 byatangiye gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya 16 Kanama 2022. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kimaze kwakira abashya 18,200, bivuze ko akibura babarirwa mu 330. Imirwano yongeye kuba mibi cyane hagati y'inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya leta FARDC. Bari gufatanya n'inyeshyamba za Mayimayi Nyatura ndetse n'inyeshyamba za FDLR nk'uko bisanzwe. Imirwano ikomeye cyane, urusaku rw'amasasu ruri kumvikana mu kirere cya Bwiza niho isibaniro riri kubera muri aka kanya. Uruhande rwa FARDC bari kwifashisha indege zo mu bwoko bwa Su-25, ni indege bakuye mu gihugu cy'u Burusiya. Ntabwo bari bamaze iminsi bazikoresha, bari baraziparitse, ndetse hari n'amakuru yavugaga yuko izi ndege igisirikare cya leta FARDC bataramenya uburyo bwo kuzirashisha cyangwa se kuba bazikoresha, bakaba bari gushakisha ababafasha. Muri iyi minsi rero banazanye abasirikare bakomeye cyane b'abacanshuro baturutse mu gihugu cy'u Burusiya, nubwo leta zunze ubumwe za Amerika ziri kubyivangamo zivuga yuko zaba zishaka ko abasirikare basubira iwabo ikubagaho, kuko ngo baje mu rwego rwo guteza umutekano muke. Amakuru ahari rero nuko ngo abasirikare nuko aba bacanshuro baba bari gufasha igisirikare cya leta mu myitozo ishoboka yose, ku buryo rero nabo bari gufasha iki gisirikare mu gukoresha izi ndege zo mu bwoko bwa Su-25. Ibwiza rero habaye umuyonga ndetse imirwano imeze nabi, ikomeje gufata indi ntera hagati y'umutwe wa M23 na FARDC ifatanyije n'inyeshyamba za FDLR na Mayimayi Nyatura mu gace ka Bwiza gaherereye muri teritwari ya Rucuru mu birometero 15 gusa uvuye mu mujyi wa Kiwanja. Amakuru atugeraho ava ku mirongo y'urugamba ku mirwano Rucuru aravuga ko iyi mirwano yatangiye kuva mu gitondo mu rukerera. Abatuye mu nkengero z'aka gace ka Bwiza babwiye abanyamakuru ko haramutse hari kumvikana urusaku rw'ibunda biremereye cyane ndetse n'imbunda ntoya mu gace ka Bwiza gaherereye mu birometero 15 uvuye muri santere ya Kiwanja. Nyuma yaho FARDC ifatanyije n'abarwanyi ba FDLR na Mayimayi Nyatura ngo bagabye igitero gikomeye cyane ku birindiro bya M23 biherereye muri ako gace. Amakuru agakomeza avuga ko FARDC, FDLR na Mayimayi Nyatura
bari bafite umugambi wo kwambura M23 aka gace ka Bwiza, ariko kugeza amagingo aya ngo bakaba batarabasha kugeraho kuko M23 ariyo igifite ubugenzuzi bw'ako gace. Umutwe wa M23 umaze iminsi utangaza ko kuva wava muri Kibumba ku bushake mu rwego rwo gushyira mu bikorwa imyanzuro ya Rwanda na Nairobi, FARDC ifatanyije na FDLR na Mai Mai Nyatura bakomeje kugaba ibitero ku birindiro byawo muri teritwari ya Rucuru. M23 ikavuga ko bigaragara ko ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa nta gahunda bufite yo guhagarika imirwano, ahubwo ko ngo bwiyemeje inzira y'intambara, ndetse ko nibakomeza M23 nayo izakomeza imirwano mu rwego rwo kwirwanaho, ariko bakongeraho ko biteguye kugirana ibiganiro na M23 Kinshasa mu gihe cyose ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bwaba bubyemeye. Moise Katumbi, umunyapolitike muri Kongo Kinshasa akaba n'umuherwe, yamaze gushyira hanze amabanga ye na Perezida Felix Tshisekedi ibyo bagiye babanamo mu gihe cyashize. N'umunyapolitike akaba n'umuherwe Katumbi Moise yashimangiye ko adashobora kugirana imishyikirano n'umutwe wa M23 yita amabandi, ndetse anahishura ipfundo ry'ibibazo afitanye na Perezida Felix Tshisekedi basenyeraga umugozi umwe, ubu bakaba batagicana uwaka, aho amushinja kuba atarashyize mu bikorwa ibyo bari baremeranyijwe byagombaga kwitabwaho cyane cyane kurusha ibindi. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Moise Katumbi yavuze ko ubwo yinjiraga mu ihuriro Union Sacrée kugira ngo Tshisekedi agire ubwiganze mu nteko ishinga amategeko, yamugaragarije ibikorwa yifuza ko byazitabwaho mu bihe by'ubutegetsi bwe, ariko bikaza kurangira nta na kimwe gikurikijwe, ahubwo agatangaza gahunda zifite intege nke gusa. Katumbi yashimangiye ko kuba akigaragara mu rukundo rwa politiki ari ingaruka z'imiyoborere mibi ya Perezida Felix Tshisekedi, kuko ngo yari kuba yarafashe ikiruhuko iyaba yarayoboye neza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iki kiganiro kandi Katumbi yabashijwe kubijyanye na M23 avuga ko adashobora kugirana nabo imishyikirano, we abita amabandi. Yongeraho ko icyakemura ikibazo cy'umutekano ukomeje kuzamba muri Kongo ari ukongera imyitozo n'ubushobozi bwa FARDC ndetse n'amafaranga yatungaga leta akagabanywa akajyanwa mu gisirikare. Moise Katumbi imyaka 58 yabaye guverineri wa Katanga muri 2007 kugeza 2015, yavuze ko afite ubushobozi bwo kugarura amahoro muri Kongo Kinshasa. Iki kiganiro kibaye mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu by'amatora bishyushye cyane, dore ko mu minsi mike cyane ishize abaminisitiri bo muri guverinoma ya Sama Rukonde basezeye mu kazi kabo ka buri munsi bakurikira perezida w'ishyaka ritavuga rumwe na leta Katumbi, ndetse biteza umwuka mubi muri guverinoma. Ku rundi ruhande ariko kugeza ubu hatangiye kuboneka abari mu ishyaka rya Ensemble riyobowe na Moise Katumbi batangiye kumuvaho basubira kuri Tshisekedi, hakaba n'abari kugaruka kuri Moise Katumbi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi bamaze gutangaza ko aziyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka utaha, akomeje guterwa ubwoba n'ubufatanye bwa Joseph Kabila, Moise Katumbi, Martin Fayulu na Dr Denis Mukwege. Amakuru atugeraho avuga ko muri iyi minsi abagabo bane bakomeye muri politiki ya Kongo Kinshasa aribo Joseph Kabila wahoze ategeka iki gihugu, Martin Fayulu, Moise Katumbi na Dr Denis Mukwege bari mu mugambi wo kwishyira hamwe kugira ngo bazahangane n'ihuriro Union Sacrée rigizwe n'amashyaka ashyigikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Aya makuru akomeza avuga ko hari ibimenyetso biri kwigaragaza aho nyuma y'imyaka igera kuri 7 badacana uwaka muri iyi minsi amatora yegereje, Moise Katumbi na Joseph Kabila bameranye neza cyane, ndetse bakaba basigaye bafitanye umubano wihariye. Aba bagabo bombi bakomoka mu ntara ya Katanga barifuza gutahiriza umugozi umwe kugira ngo bahigike Perezida Felix Antoine Tshisekedi ukomoka mu ntara ya Kasai. Kugeza ubu ariko abandi bakandida bavugwa bashobora guhangana na Tshisekedi barimo Augustin Matata Ponyo, Martin Fayulu, Adolphe Muzito na Jean-Marie Kabundu. Uyu Moise Katumbi yanahishuye uko yakitwara ku kibazo cya M23 mu gihe cyose yaba abaye perezida wa Kongo Kinshasa. Yavuze ko mu gihe cy'amezi agera kuri 6 nta ntambara yaba ikirangwa mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ndetse ko ibihugu bituranye byose byatangira kubaha iki gihugu mu gihe cyose yabaye perezida wa Kongo Kinshasa. Ati ni ibintu byoroshye cyane kuri nge, mu gihe cy'amezi 6 iyo ntambara ntabwo yaba ikiri ku butaka bwa Kongo Kinshasa kandi ibihugu bituranye byatangira kutwubaha. Yongeraho ko ari ibintu afitemo ubunararibonye kuko ubwo yarakiri guverineri w'intara ya Katanga yabashije gukemura ibibazo by'ubwicanyi byari byarahazambije, nyamara ngo abasha gukorana n'abayobozi b'ingabo icyo kibazo kibonerwa umuti. Moise Katumbi akomeza avuga ko ibanga ry'abari gutoza igisirikare cya FARDC kikongererwa ubushobozi bw'imirwanire no kongera ingengo y'imari ikigenerwa.